Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Goma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze mu makuru y'aka kanya. Aka kanya rero hari biri kuvuga ku ntambara ishyamiranyije imitwe y'inyeshyamba ibiri ya Mai Mai yo muri teritwari ya Fizi. Nanone kandi hari ibindi biri kuvugwa, umutwe wa Hamas wagabye igitero cyabaye icya mbere gihitanye abasirikare benshi ba Israel kuva iyi ntambara yakubura. Turababwira n'andi menshi. Muri Sudan umutwe wa RSF uravugwaho gushakira abarwanyi muri Repubulika ya Centre Africa. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru, reka tuyarambure. Rero hari biri kuvugwa ku ntambara ishyamiranyije imitwe y'inyeshyamba ibiri nyine ya Mai Mai yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'iki cyumweru nyine turimo gusoza, ikaba ihanganishije impande ebyiri za Mai Mai n'uruhande rwa Biroze Bishambuke n'umutwe wa CNPSS uyobowe na General Hamuri Yakutumba. Nkuko rero amakuru abivuga, guhangana kwabaye nyuma y'uko General Hamuri Yakutumba avuka mu bwoko bw'Ababembe yari yaburiye Mai Mai Biroze Bishambuke kwivanaho burundu izina rya Biroze Bishambuke, maze ngo ku ruhande rwe nabo bagakoresha izina rya Wazalendo mu rwego rwo kubahiriza ijambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ubwo yiyamamarizaga manda ye ya kabiri. Amakuru yarakomeza avuga ko ku ruhande rwa Mai Mai Biroze Bishambuke ruyobowe na Colonel Ngoma Nzito, we uvuka mu bwoko bw'Abapfurero, ntirwigeze ruha agaciro icyifuzo cya General Hamuri Yakutumba. Byanasobanuye ko urwego njyanama rugizwe Biroze Bishambuke nyuma y'uko Hamuri Yakutumba yaramaze kugeza icyifuzo cye ku buyobozi bwa Biroze Bishambuke cyo kuvanaho burundu izina, rwasabye Colonel Ngoma Nzito, umuyobozi mukuru w'izi nyeshyamba, gusubirisha General Hamuri Yakutumba ibitutsi, ndetse kandi basaba Ngoma Nzito ko agomba kwereka Yakutumba uko bamusuzuguye. Undi nawe yabikoze uko yabisabwe n'urwego njyanama rwe. Iyi nkuru ivuga ko nyuma y'uko General Hamuri Yakutumba hawe ibyo bisubizo, nawe yahise asobanura ko Biroze Bishambuke igomba guhatirwa kuvanaho iryo zina, habaye gukoresha umututu w'imbunda. Icyakurikiyeho ni intambara, ubwo nibwo abarwanyi bayobowe na General Hamuri Yakutumba bahise bagaba igitero ku birindiro bya Biroze Bishambuke biri ahitwa mu Kabanju mu majyepfo ashyira mu burengerazuba bwa komine ya Minembwe, ni muri teritwari ya Fizi. Ibi birindiro byaje no gutwikwa hanyuma y'uko Biroze Bishambuke yari imaze gukizwa n'amaguru. Gusa Colonel Ngoma Nzito, umuyobozi mukuru wa Biroze Bishambuke, yategetse abarwanyi be bari ahitwa Gasiro, Rugomero, Rugezi baza kongera gukubita inshuro abarwanyi ba Yakutumba nabo barahunga. Iyi mirwano yaje gukomeza maze General Yakutumba anabategeka abarwanyi be bari ahitwa Babengwa batabara ababo, ari nabwo baje kongera kurasa Biroze Bishambuke ihunga amasigamana. Akuru amakuru avuga ko Mai Mai impande zombi iri kuva mu bice bitandukanye ikerekeza muri iyi mirwano. Byavuzwe ko bamwe bari kuva Imirimba, abo ku ruhande rwa Biroze Bishambuke, mu gihe abo ku ruhande rwa Yakutumba bari kuva Kicura, Mutambara n'ahandi. Kugeza ubu impande zombi zikomeje kurebana y'ingwe, nubwo kuri uyu munsi nta havuzwe imirwano. Tubibutsa ko imirwano yo gusubiranamo kwa Mai Mai y'Ababembe n'Abapfurero yabaye nyuma y'uko Yakutumba yaravuye mu mirwano yo guhashya umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ni imirwano yasize uyu mutwe wa Red Tabara uhunze muri ibi bice uhungira mu bice byo mu Bibunda. Yandi makuru nuko umutwe wa Hamas wagabye igitero cyabaye icya mbere gihitanye abasirikare benshi ba Israel kuva intambara yakubura. Uyu mutwe wa Hamas wagabye igitero cyabaye icya mbere gihitanye abasirikare benshi ba Israel kuva nyine iyi ntambara yakubura hagati y'impande zombi zihanganye kuva umwaka ushize. Nibikubiye mu itangazo igisirikare cya Israel cyashyize hanze kuri wa gatandatu ushize tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Iryo tangazo rivuga ko abasirikare bayo 7 biciwe mu gitero bagabweho n'umutwe wa Hamas mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestine. Muri iryo tangazo igisirikare cya Israel rinamenyesha ko igitero bagabweho n'umutwe wa Hamas ari cyo gitero cyahitanye abasirikare bayo benshi kuva ku cyabaye
ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10/2023 ubwo Hamas yagabaga igitero gikarishye muri Israel kigahitana abaturage benshi ba Israel. Iri tangazo kandi rivuga ko igisirikare cya Israel ko kirimo kwiga ibiri buze gukurikiraho nyuma y'uko umutwe wa Hamas wabiciye abasirikare bayo barindwi. Gusa mbere y'uko igisirikare cya Israel gitangaje ibi, itsinda ry'umutwe wa Hamas rya Al-Qassam ryari ryagabye igitero gikomeye ku modoka z'abanzi babo zikorera muri Taras Sultan aherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Rafah. Uyu mutwe w'abarwanyi ba Hamas wanavuze ko bibasiye imodoka ya gisirikare ya Israel nyuma ngo ikaza gufatwa n'umuriro wishe abarimo, abandi benshi bakomeretse. Ni ingabo z'ubutabazi zo muri Hamas zaje kuhagoboka, ari nabwo ngo abarwanyi ba Hamas bahise bica umushoferi n'abandi basirikare bari bari kumwe. Ariko nta muri abo barwanyi ba Hamas batangaje w'ingabo za Israel wahitanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yavuze ko kuri uyu wa gatandatu wari umunsi utari woroshye. Akoresheje urubuga rwe rwa X yagize ati abahungu 8 bacu beza biciwe i Rafah, gusa bakoresheje umwanya wabo neza aho bari barwanye bakoresheje ubutwari bwabo binjira mu ntara ya Gaza mu butumwa barimo bwo gusenya umutwe wa Hamas no kubohora abaturage ba Israel bafashwe ubugwate. Bibaye mu gihe igisirikare cya Israel cyarimo kigerageza kwinjira i Rafah, mu gihe kandi ibitero by'indege ndetse n'intambara yo hasi byatangiye igihe cy'isaha za mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatandatu. Ahmed Redwan ushinzwe itangazamakuru muri Rafah Civil Defense yavuze ko bakiriye ubusabe busaba kujya gukusanya imirambo n'abakomeretse, ariko bo byari bigoye ko abashinzwe umutekano bagera muri kariya gace. Kwa gatanu mbere y'uko ibyo bitero biba, Hamas yavuze ko abarwanyi bayo bibasiriye ibitanke bya Israel kandi ko babyibasiriye bakoresheje gutera ibisasu bya grenade byitwa rocket propelled, maze igisirikare cya Israel nacyo kivuga ko cyavumbuye inzira yihishe umutwe wa Hamas wakoreshaga unyuze mu tuyira turi hagati y'amazu. Andi makuru yari kuvugwa muri Sudani, umutwe wa RSF uravuga gushakira abarwanyi muri Repubulika ya Centrafrica. Muri raporo yasohotse ku wa gatanu tariki 14 Kamena, impuguke z'umuryango w'abibumbye zongeye kuburira ingaruka zikomeye z'amakimbirane ya Sudani muri Repubulika ya Centrafrica, cyane cyane mu karere ka Madafok mu majyaruguru y'uburengerazuba, ari imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera cyane kuva umwaka watangira. Ngo ni muri kariya karere ka Centrafrica ka Madafok gakora nk'ihuriro ry'ibikoresho bivuga ko umutwe witwara gisirikare wo muri Sudani wa Rapid Support Force ushakira bamwe mu barwanyi bawo. Amakimbirane yatangiye muri Mata 2023 muri Sudani hagati y'ingabo ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan na RSF wahoze amwungirije wahindutse mukeba we General Mohamed Hamadan Dagalo uzi ku izina rya Hemedti. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kwa kibazo by'ubutabazi n'umutekano biteye impungenge cyane muri prefegitura zo muri Centrafrica za Vakagana Hautekoto, aho imitwe yitwaje intwaro igenda iba nyinshi. Amakimbirane abera muri Sudani bituranye yagize ingaruka ku bucuruzi hagati ya Repubulika ya Centrafrica na Darfur, kandi ubwinshi bw'impunzi zinjira muri kariya gace zibangamira umutekano w'ibiribwa by'abaturage. Nk'uko iyi raporo bigaragaza, abaturage bahangayikishijwe cyane cyane no kuba hari imitwe y'ingabo za Sudani cyangwa ingabo za Rapid Support Forces ifitanye imikoranire n'inyeshyamba zaho. Mu turere duhana imbibi two ku mupaka, imitwe yitwaje intwari igenda yisanzuye hagati ya Repubulika ya Centrafrica, Chad na Sudani, kandi bibaho ko abarwanyi bo muri Centrafrica bagurisha serivisi zabo kubishyura neza. Umushakashatsi Laura Marshall agaragaza iryo sano ntaho rihuriye na politike, ahubwo ari gusabura mu nduru nk'uko inkuru dukesha RFI komeza ivuga. Komite y'impuguke ya Loni baho guhuza ibikorwa kw'iyi mitwe itandukanye yitwaje intwaro biteye impungenge. Amasezerano ashobora gushimangira ubushobozi bwabo bwo gukora kandi bikagira cyane ingaruka ku mutekano mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Centrafrica. Bati ikigaragara tugomba gutinya ni uko muri Chad no muri Repubulika ya Centrafrica hageragezwa kugarura imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yitwaje intwaro. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana amakuru yose. Mugire ibihe byiza.